wono de bia nyamane enso yehu be free ba ebi wo ha se bi adamfo e ko kansa behye yen yeso ya no asem e de ahaw ne amane e breye edonua min se bre no meko eye the man eho am ya hwetwe nkomo dodo na friend the man da me de me friend Jesus Christ enam de me hunu efri ne nchenti nanso man fasa akonya we enchia Lorita wo ye su ebu a station we sim stress opamade wo ye su ebu a station information center wona na wo mame nyame show said da ne nyina no wohwe program we so a eche ofre ebusa nimdie free ho na osusu de bitu kotodwam Lorita wo su ebu a amenchia so kokwa so pe wasempa na so wohwe so a na so aka kira afoforo se eyesukuto a oyipebre wadamfo no watanase a odi nimde a hinta wasetena mu sunsumse mu no ebre o ama ye nyina ya che ye di biato ekotodwem ye di abobra akura me wakwa babiem pengese wi aboko de boko chama odi pa ankasa de me dey ne kwajo fosu era dodo na afro say the man sao na the man no onye frɛ the man ye pese me ma obi biara hu said ye carry the man the man actually say unyankopon because we man you are God. We are bema biana berma bigina ma nyankopon. Yeah. All right. The man actually say God because God itself no actually say man but onu ne mo sign nti no and o de God atono so no o de man because we are ye no wa create it man no chere say me nya me suna ewo me hu. Oh okay. Tina me say the man. Me da ase. Na wadaroma tibia be na wuwum ana se suban be na wuwum ansa na obehu obo ade no openga se me da ase se na mama makonya se me nka me hintasem enche na de di kan me de ncha be mama me mesi ade ne papa kokko afrani omutie me abrabo ne de openga se eden na enye kra nso so but ma be hu se de na ekoso ma abrabo mu nyina na onyankopon ene oye because bibiara esi wo nipa biara fam bia no onyankopon na eye onne honhoma eti wo nipa biara me hyase GHS mu na eja menam school mu ene munamfo semia mkosua jot sem bacho answer na obeto aso no wadaroma na me chief producer me chawe feedback no ka kire ne se ye hia no wa ha ye ye adwuma wadaroma ye ni agro wa ha edi feedback na minya no we mi masum no so T204 mu na me share job to no ma say ne sa niema iti street life there my live will be pa street life sa time na me nim de enti ameye but emre ne son say o ma me hu say me de hinta wo mabrabo mu no na wo say me jai sa niema we nyina etimi a me trans na fe me sha se tete nsem bi wo masum sa enti me jai bibia to fom ja Georgia wi me kompaibo timpaibo nu na oba bi ba oba ba ko ba me ho na o chem se nyankopon pese o ma o ye star uji tum na me se me woji die pa because emre bia no me pese me ye star nti ana o ka se woji tum na me se ane nti emu ona me nya hu star kra nyankopon pese o ma me ye eti na mesumi obi a me twa na me twa sa short skirt ni bi videos no funny ones no eti na me ne senior man bi na 20 na me nim se bi e ho kra ne be ye dey e be firi aba se na enye ho ba bia eti emu ho me wo mu na meda osofu we as founder of Fountain Life Mr. Francis Afrifa me dana spa na de twere we che me okay and o ka kire me say me ni petitu na ma me nko e ma me nimi na mfo achi nko ba bia eti bible we na me de kwa asore be achi me say jai to ho eti emra me sisan na me call ya me kopa me kan me bone nyina maya me dim papa achi call asore Sunday and o mo de twere we sa be share me nsem and o mo ka kire me say me kan look it is say look one secret o bible mu nyina look na wo
secret e wo Bible mu nyina Luke eto me shall say me kan Luke no me kan Luke na me kodu Luke chapter 7 verse 24 up to 32 emu na Yankopon say star we no pese me yede me ye na we ni trim po a wo de ba wi ase na de na watwere no Luke chapter 7 verse 24 no Luke chapter 7 verse 24 no no say Luke chapter 7 verse 24 was say when John's messenger had gone, Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by wind. That means a clean heart. And also, what then did you go out to see? A man dressed in soft clothing. Like nipano uhuna obeka say or dressing. But ni sooner one muno different. And na star no. That is the scripture. We now what the baby on the purpose was as is what the baby di or the baby di asem was as we so. And what me say a man dressed in soft clothing. Behold, those who are dressed in splendid clothing and live in luxury are in king's court. That means nipano were a king. And watch him say, what did you go out to see? A prophet. Yes, I tell you, a more than a prophet. That means Nipan were a high priest. And this is the mystery of what scripture? It's Christ, you know. Christ, no, that is the mystery about me. Sani Yankopon ma me hu wasase we so. Okay. And sana me to edi nachi. Wow. Midase Abrante Kojo the man. We know o nom ne fie sen na George no nom ne fie sen. George tunde me shase 2004. 2004. Ti me nom che pa me kusku ya ni na sukra na me papa enim me bibia enim ben me nom che before ansana me betie si wi mu me betie si nsanu mu me betie chese like nema bebre ne eba ne se na wura sa ate bi enim adamfo ana se wa na ope ana se efie haw ena ma wode wo hukoshem dabi se ne enti na meka no ese onipa biara no ye wo botae Nyankopon wa asase so eti no Nyankopon ma me hu ati ase ese onipa biara ni wa wo ye bibi wa asase we so ye ono na ye na emu ye ni tirimu pontia because tre no prophecy nkomhye ene yetim wo wiase nyina wiase yetim nkomhye ne yetim de tre naka from the beginning to the end de wo be ye no wiase no ene wo Bible nim no the Bible no it is there for a purpose and it is sealed. Wow. Eti no o ma meti ase ese de onipa bia ye wasase su bia no ono Nyankopon pe because that is how why ewiase was subject to fertility enye ye pe obey se ono ne pentia se obey ama de nanim onyama opese e daadi ewie ye brei adaadi eti na twere we ewo ho sa no ma meti ase eti na ye nyame pe se obamo onum wi ene nsa odo ko sa ate bia ni man se na wo hu nanim onyam de obi biara ye wasase we su bia no obo ade ne pe sa no wo ye no because we are subjected to it say what say ye enye ye ne ye sa na mpese obi biara wo hwe ye bia eti ase wasase we so sa pacho han ye hwa de wa obehu Christ da so wotene ana se ugitum se oye bonefo no ka wasam tum wie no na odi na chi ma behu no ipa mu ka me bone ipa mu ka mbone na eye ne tirimu po enye me o eye tirimu po a na o ma me hu se edi kan anka wonyame sa na Nyankopon ye na ade o ma ne hu se eye me a wonyame but eche bibusa mo se na de ntina sese kura no wama mahu mafata anye tibia we mu nyina nsa na obemu no ena wo chem say yeah because I'm a bait. We bait. Me a bait meaning like me jifuo obeda wadi sa me a trap me a snare me a rock of offense. Okay. People will stumble on me sa na o ma mahu e wa asase we so etina wo se me fa sa niema we mu nyina se ne bebe hu die ntia akro tibia se no ofa mu no wasesante enes wo ka asema e bia me tibi da hinta dia e wo se me tie because nyu ofiti because me mfa Bible nkura da sa atama me nam street Bible me so mu da but all of the sudden e kwa be so na me fa so
we mu nyina. That means the spirit has descended. Wow. Yeah, street lights in Gakra. Street life no now what se kan o street mum wo de wi ni kan wona o krakra ofa bokro no ana tibia be na wo mu street life na de na mo ye no street ni Me obi a me passa pa. Wow. Eti no na na me so na me pedazing pa. Oh, me pedazing pa ni bi. Because me ya na de me mpene se me de nsa be kama no na me mboy. Professor. Na se bia me de wi na me sana na metie. Enti me se obi onim watafu bia beka. A scoreboard, I wanna 10 beer, I wanna me gina. Wow. My friend, or boy out, Yankupon Shan, me dana say. Nam 10 beer, was it me dear sir? Because when say Unya Daisy, was all ye BB, send a bear. It is not your crowd, not your crowd. Hey, when you're daisy and on your face room, when you're no Pimasano. When you know, cinema. Me de no nyama Yankopon say ne wa mahu nyame so aye dey etu sa na obi tie me enan na ono so de esuade because say obi ka say Yankopon no asini aman na oni akro de God is rare. Yankopon owo ho na de wom say God is on scene like opportunity. Because the enti na ye hunu na akwan no. Because say ne ya e bia ye hunu say oba etimbe she ye funuma kasa eba mu no but spam na call you sa na onyankopon asemtie. Wow, eba nya be ye the rock sa because sesi ano se wotuwe senior man un say e combat mi ado the great obeda but enanum daye nimu no na daye nimu no ubon say wanya aduane no wadi enso woda na kom do daye nimu wadi di ame o enso be so still na kom do the great sa na nyankopon asemtie eti say eba o say ya obeka say bia de nipa ne kan ebosirim ka keke enso no wo ye adwuma no there's an end on this earth. Ye hwa de we street life ni nipa dodo na mo wo ho memma ene sa memma na sabi efokubo no ya de akọ wi omu sa no nenne onya akonya na wo hu eye obo ade no etwen ko ho ekokasa kire omu ana se eho no esi no woni omu ni twaka bio the omni say my bait ni de enye den a eye madwuma no etimi hu ameka de wom a kire me na mi hu chi obi amanu hu botaya ene de nyankopon ye wa chairman nyankopon na ye hu na ebi obi biara so oyo batampa oye say the evil side of God we don't know. The evil side of God we don't know. Nyankopon what di bone rough asase we so odi bone rough but obi anim so oye obatampa meboa but de wo ye no wo twere we nimu no de wo twere we mu bia no eno no wo ye eti de wo mama hu no wa no ama enzuo bomu kra misuro no de wo mama hu no wa no owia bo a na mehwe owia misuro because de wo je wo asase we so wa kire mo twere we mu enye sa na enmanfo hu no ede na ye ne do ene de na ye ne trimpo o sumu a ema usuro no nyankopon no wonne honhom na ye otie mu no woni akire sa na mpese meka kire obi biara etisi wakase som na ono onfa ho because onne ne spirit na atu mu no enkwa na ye hu no ndi na medi ka meka say God is on scene like opportunity because obi biara wo tie mi bia nya opportunity so wo hu se nyankopon na ye hwehwe na obi asese no onne honhom na ye hu na otie mu no eti nyankopon ne honhom na otie mu no ena sa nkwa na wo ye mu no sa nkwa no wode mra to ho emra da nkwa no ho se ne be ya ukwati mra na ese okra no watwe na ade no wode ye den ekọ eti ne ese sin because sin no ewo ho dadada na sin boni ewo asase so dadada boni wo ho dada because the first man Adam a obi anim say Adam no ejina o ma sin eti ba bia boni wo no ewo si enya mra unya mra na ye hu se boni ye dai eye boni ena wa ma ye mra ena boni ne wo ho it because of sin into there is a curse on the ground it na nipa wu dem pese me ma nipa ti ase no denti nipa wu nyina no because sin no ama curse because Adam was curse was there is a curse on the ground
Sa no kan o twere nim. And Adam is sin, the first man. So boy image of Adam there, that means we are dust. Eti na we say you call dust because sin and etiemu. This is what God does it from the beginning. And the end is coming. Wow. Me problem kakra. Ka me hye Nyankopon ka me busa na ensem miensa pe. Se ye futuru anase ye anwea we a. Ye mbo edin e wo anwea ni mu. Ye bo edin wo busum mu. Me ye wo me busome enan ni mu. Ne na du enson ni mu no. Ene ye wo me. Pacho tempo na ase. Pacho Matias pa. Ya on kan kire me se ye wo me eye do tie ni mu na wotwe. Ne du nson no ene ufiri mu bae. Ba ne bo midin wo busumi ni mu na ankoye do tie ni mu. Ebe edi ntine basa. The woman say onipa e was asase yi. Nyankopon eno o ma ye hu bibia was asase we so. Because oni honhom na eti wo no. It won na be kire wo. Onipa biara no a wode ne peye bibia was asase we so chairman. Je ekoso was asase so bia no. Nyankopon ene because time bia no waye na adwuma na bisine. Waye onya adwuma yeda. Eti na ya na me nim se obi ka say in the beginning God created heaven and earth. He is still creating. Nyame bo ade biu. What does so na ye nyina ye kwa akwa Ghana be kwa akwa no ko be kwa akwa obo de ade biu. What does so because the spirit and the TBBM as a spirit way so you free mu a ene ma nyina be go back to dust. We sure. E wo twere nim obemu ate ase. Ena me yire ya so na bo me baba no. Sen ohonhom no. It was say let us make man in our own image. That means was onya image ejina o ma osoro na ejina o ma asase. Eti e ma asase enti na o didote because wo sperm na wo releasing is the clay. No oba na je asase no. Na akwamini wonimu na aba out said the ode ade ahye form a efifi no. Every asase mu no. Enti na o say muntu amade boso. Eti tambia nsa ade nya firi oba se ba pese ekim ya wonto atoaso obo ade tambia sa ade efiri asase su pia ya wonto atoaso obo ade ewia nya pia oye adwuma ensuo to a oye adwuma etu waye adwuma sa abesine onya adwuma yeda because owo butaye a wode asase we ewo senipa ebenya ne nyamisu eti na asase we ontino sa butaye we na ewa asase we su ntino waye adwuma onya yeda. Kenya ni say nemetie. Wow. You try there ha. Being as a ghetto boy, a ghetto life, a street guy, and the way who or your body in any munya, watching with through. Asasiano, how was it? Who free san and phone in chain? I be far a yet to be a fofro, moving from one angle to another wood or community. How was the challenge with your friendship or ghetto life in him? Me da say. Na the American actually we say obi biara o tibia bi no ofri mu a ya no say eden but a spirit corner because se wo ka se wo ofri mu a there's a war raising against your mind which is the incoming spirit and the outgoing spirit because ni nyina ye nyame corona na ye because what test o se wo betimi agina se de tie no enti na ya obi ya o say eden se mejai because testing no he couldn't wa fail. Oh, I see. There was much challenges. With me coming down from Omo Pigio to Omo say. Na I keep his voice keep whispering. That one trip back. No. Oh, quite true. Bra. Eti. Hey, so show you pa, Roy pa, blazer bako. Because minim say. Ko you do. Minim say or testament. Because one man who nipa me. When come huni pa me ko yesu enya oba pa kokokoko so no na obe eduhwam afa no ho ko yo na obe si wo pa na woni sem pa because say dress tia na dem ko ntika kra sinia ma me nkire wade ba ko pa etimi didi nyankopo achi so obezo odi nyankopo achi a wo serve the law of God with your mind no serve the law of sin with the flesh me pa je say wo hu a no abu ani ayede eguso yes I won't da because the unya fa no na de be koso bia no
eye honhom na testo hwe onipa de mpese onipa te ase ne se nyankopon no won say obi be ka say instinct me instinct me feelings it is the spirit the obehu bia no it is the spirit which is testing you the mpese onipa te ase enya instinct na enya feelings by the spirit in the be ma ebe hye wabufuo no wa hwe se wo be ye bone na se ne be obegina so ajeje wow sa no mahu enti na me ka de wo ye no enye easy wo ka kire onipa nte ase koyo ushi anyame no adom ododom yi omo akwankyere bi se na adom ne honhom pa ode adom no fa ton ade e wa soro dem me mom de na adom ode ma me ne se kire we ene ade a o se obem madidi ho because ene ne na sempa ne tirimu po a obe no asase we so koyo yewu ade e madidi ho acho we yakwa yi acho oh ene yelo kre papa no so wu acho yelo kre esmo me ye bonsa bodie do oh me to na me hwe tell you na say bi obi ka say wo hu Jesus Christ me ya me hu Jesus Christ ko oh true koyo me hu Jesus Christ ko so for say wo hu Jesus Christ me hu Jesus Christ ko me idea na me nwanwa because Jesus Christ now Jesus Christ be ya na me hu ni say obo ade na say Jesus Christ dey here now to you no Jesus Christ be na say I don't know minimo. Do you believe in Christ? I believe in God and the Christ is a man. The Christ is a man. And you unjindi say nipe be a friend Christ Emmanuel, meaning that right now he's still with us. Waba asorako edimayo nifa so. Say waba no asorako a chama. Yes we do owo sun kunim ti adentin yewu. Adentin ye dasu. Because we keep on sinning. They're deep on it. Nature say there's nothing on this earth that is perfect. So Christ never everything is perfect. Hey. It is wabakwa. I didn't know you. Could you just say afro? Wabakwa I didn't know you. Bra, but you just say afro. What am I too much at you for? Because you and a bonnie soon you come ye. And I want to Christ near bonnie drew. Eti boni aduro no na di boni na di owo ne ba na Christ na be pepa ye boni o na still ye ti asase su ni yewu o na ka kire o sa sana wo moka me de wo kire we mu on kan jem say Christ aba me wo ka jem say Christ ni star sana kire we Nyankopon ka kire me enti say the ka say obodin bi Jesus Christ say na osman do baba ko bi aba asase yi so no no di ni moja be pa emfomso bi aba ye no ene onye ono ekwan Christ no kra fa so wu kra nam omo nti ase waba ana o mai Christ no wona me na meti yi ko yo o me sia film eli senti na me o me sia film unye je se get rid as you da bia ko yo komo ye di o me sia film eti na me ka se so bi ka se o Jesus Christ na nanim hyiren eni ade a be ya na me nim Christ kra woka me nim because say ka se resurrection of the dead chairman say resurrection of the dead no say epeja bienwa se eba ye nwu eni Nyankopon tirimu po ye nwu ko yo ma me ho adwire mi o wo meba to wase arefo wadaroma ene sukito yipebre mi akasa agimi nsem ko yo wo so wono wan me ne Christ no ene ko dwonu sufiri he say dina me ka say hintasem chirewe hintasem and it is sealed. Yes, sealed. I say it send a Christ be recognized. It is chirewe yes sealed. Nobody knows what is here. It in some aye kenyina emu biara abem. A mystery. Hintasem. This scripture is a mystery. And Nyankopon trimu po a obe no asase. Mentante brofo kasa. Hintasem. Bibusa o say san twrosam ya wokan. Emu nsem nyina nu abem. Emu nsem no ebi aba na afe na die me kese pa ba besi.
Beba cho ena kyerɛ me de enya maya ABC. The resurrection of the dead no. Eno The entire Christ neighbor no. That is the purpose of the Christ. Is it Christ wa na osi yi? Ah, same thing I'm making. Ena mebre famfum so kyɛ me. Sɛ dada osoro ede me fum so kyɛ me no. Because chairman, resurrection of the dead no. Eni Nyankopɔn tum point na wiase we wo ho. Esanyu ni nya si a enu na yamini owuo no. Ena nipa enwu bio. Nyankopɔn tum ade a wo bɛyɛ o. Enye sɛ asi o, ade a wo bɛyɛ no no. Enu nti na ofrɛ me no. Enu nti na ama minya mi film enu ma hintasema me na me de tie yi. A me de share adansidie yi. Ena me pese me buso asem. Ade nti na Kristo wa hankasa wo bo soro ba asase. Sa na agidefo ni nim sɛ Kristo ni agya no. Yesoro no nsia. Yakodo no nsia. Ebo anopa du mienu 12 anamwa du mienu ne asabo du mienu ewo ya asetrem de bia baako bo mienu bo mienu miensa bo miensa eba ne sen ena sa ade we wo hyehye to enipa brabo so na eno e repeat yen o ya brabo de wo mi say ade biara wo ye bia no enza nse ne timu pontu open ntino ebe kipo repeat sa akopem say the washing was asisi no ebeba eti de wuhu bia no a science and purpose for his mystery na hintasem no eti tambia obo okoko eti entina tambia na ade bia te se de tie na tambia na sam hamaba hamatanaba na samatanaba na entoko esisi na yesei ade saa no waye no kopem say the appointed time a bibia betodi everything will be made perfect. Onyame yodo. Wo yodo pa. Onyame yodo. Wo yodo. So obo bi se odom no de bo a ade na wo se no wo hwi mu jagu no wo twen se bre bi be so no obenya sa nipa na sa na di odo. O kan romance wa. Obechi o say wo ne hwan ne wo na wo yo no. Wo be sie nse, wo be kire ne say ade nti na wa ye o sei. Obeka cho. Wo say enti no de oye portal no oni right wo claim so ana ekwan ono no befa so ama na nim onyam aded no say obema wiase ye sakasaka afi nu wadan na di no ama nipa hu say na memete na minie enti no munyai me na meye ni say final enti no say the end time because he is the beginning because the beginning and the end the first Adam sin no God. And at the last Adam, the life-giving spirit, which is Christ, no. And so you know, it was in the beginning and the end, and the first and the last. Christ. And the young our baby as me. We say you Christo na, and Caboni be any ubium. And there was also now to me has so you Christo. A then a woo as I sorry so. And only but Christ no ewo ebai entina midi kan ka so was waba enyo ni sentina make enuntina me why because o kan he the home say twere mu no empo na o mayete ase say na disciples ntimi kra bisa say into wo ne wan unse na omunyini na omukra na omunyini ni so wono a sa na tie entina ya me pese me dan esu na di no because o ka kra obi nyini sa na tie Christ na o kana also uni nipa kro wa ba na make am say enyo onwan na wo na tie yi esi o kan eye asuafo eni papa bi e friend Christ omo no so mo frɛ yin na o kan wa say eno na wa ha no ehinta se mo eno ne eye shadow of things e ba be happen the copy of things e ba be happen oh enti we ni ye the theology of what is going to happen enti the physicality na see yi sanity enti the way enu bia no ape na ba besi there was any party enti unze wonyini sanity famous chief producer next time we production about Daruma bomodia say obema nya nchechrebu yie be ma so okoba bia ko kasa intese mu ya apamo anase aboda aha na manya sa akonya no ntimi da wase sentia ase ye membo kame bu bruta ba you like ntia because me bum wona o ya so de ma me ba wo ya so de kakra wa ha ma o di kura me ka chiro un say ensem wo so ne Christ no o kakra obi anyini sa na wo ye no o kakra obi anyini be ka osuafo no bia na
Omo Omo. omo pa. Dabe you omo. Omo. Where you omo? Omo. Where you omo? The woman say chama bibia esi eternal. Ni won kray eternal because God is a spirit. We don't see him. It is sacrifice now Christ in here which is the star. Our star. It's eternal. Eternal. Na wan kasa adinto de meba Ghana hasi. Mempa adinto de meba. Aha ne asase na wo kire nananom say. Ode my nananom. It was the land which flow milky and honey. Ba say me hu ewo ha o ha ade so de amane ne abebrese kutuhwe egu nkwa twetwa nantini enti wo de me ba here de wa why am I here? Oh, you are here for a purpose. Edika mahinta sam kire me nyina ne say ubetie asem because asem ni onyankopon enti no say in the beginning was the word. Nese nyame a wo kan say Christ wo no a aje se na wo pa kire enti na ye be ye djuma no kodwo so di agodo this for pull no ye be ye djuma no da ye nimu eso kakraka ye nu ba bia o kodwo se ghetto life na ebo wura mu a me small ojefo free eye na ajeche efie na mensa fie tano fie na ye me papa eye apala fie se me omu nyina nsa o yare na bo me bo ha no me say o kakra omu nyinni yesa wo di asem o kan mi nyinni sa etie wo training unze o kan no omu Jews for ko omu ni no problem esa na tie nti amana ma be na wachini so na wo pie Ghana yi afei wo say unze ewia na solid free east na ko west that is how the son of man goes. It no said we are solid free east equal west no. That is how the Christ goes. Obe solid free east no equal west. It no we are solid free ya. It mean na science and prophecies of what is going to happen. It will come back east one ba. We are east Africa nyini. At the beginning your west. No. The westerns are the Babylonians. The westerns. Omni abrofo no. And we are the eastern part of the world. Sir, it was solid free ha. The Western Africa no way. Oh, South Africa and the end Africa no yeni atu bet meka ewiase no. Ewiase na nkasa na meka. Earth no. They are the westerns, we are the easterns. And the Garden of Eden was at the east or the west. Oh, and I make so no boy. When you know a mystery, intasem. Intasem. Unyambo garden in pool. Oh Christ. It is Jesus Christ. Whatever. Me pebia and nan konene eyini no. Otwe me pedia wo no. What does the garden unyambo? And I make a mystery. Intasem. What is a shadow of things about BC. I don't know what they chire ewiase nim. What they chire ewiase nim. Said we see ewiase from the beginning to the end. It na make a scripture way it is sealed. Obi anim de wa unless the Christ. Wow. And the Christ menya wo me show you so there na me say odoma nkoma na dom me because one na obi share mu ase no. And the nya de mienu na wo eye Bible nim. Say obefa moja akanche aso afra obade. And obegina Christ ni dimu e de ayi apaye ewo eye ni dimu na ayo ho. Emu den pa na oje. Christ no memeje Holy Spirit nidi. Me nyimoja semni Holy Spirit because the Holy Spirit no say o resurrect here obetena omu it you yourself obe nya ni su. It when you speak cry is fire. It mean I don't need blood. Say what say me koye bibi ansana Yankopon su na adedi. Kojo Kristo am kodi dwa kakra. Na me miheska wa ya setena mu ya se because wa kasa wo ba no. Wa mbremska. Wo sare ma ba de so emu ya se ka dem sa no fuso. Na no fuso ba se mi hu wo bia me sa ta fre. Am kodi dwa kakra. Abusia ye be di dwa kakra. Ne ye koso ane ye koye the great bazooka aso ye. Great bazooka se men kan choro se. E ye ordination e wo ye bit 9. Mo to ni safro bibia so me jano na yo nation ma ye reverence ne ye difo kukudam ya odoma kuma na domo mu ngusra no na obe show mu no de odomo ngusra na ama nti oto ni safro bibia se mo meka no we bit na aflawo na onfa anmunyam kese odoma kuma de adomo no onfa bi efanom ye mpedifo ya ye Kristo ono temenche ya no o se why dey
obesho mo adwuma ne den minim say omo no apostles na oh the great bazooka oh the apostasy reverence nyina no or your ordination among the elevation among mo ceremony ordination elevation ceremony ama sa apostasy nyina 1 2 3 4 o me to wonso enye wa enye wo na ye de ne bro okay enti we say ekwe na beat nine so ahu aha ye to ensefro bia eye saturday we saturday we be simu ye and ye kwen na ye aflawo beat nine so ahu eye the right Reverend Grace Bishop Elijah Douglas Bazooka na etun for the fireman my friend papa because my father no I do respect him very much ye kasa nyame tumi nyame ngosra ewo nipa so a eye adwuma papa yi nyame de na ye adwuma enipa titiru eni tin na ede ekɔ ne nkyɛn no hwom nkomo yi umadi yi ede mo mo on me kai panyin bi pɛ adie anas ope president wo kromi ase no okoda papa wi okusu da no akonya ede man no me ko mkotra sa akonya no so bi o se haya na papa bi tia na ope president edi haya na otie o hye se onko no be di president ampa hanso ko di president no enti ye ne woto ne safro bibia se omra na o meka no na se bi omfa eye mpanifo wi enwura eye nyamesumu o se enye no kwa na oye se woni gye nyamesumu a na nyame mfrɛ okra na onumkoya fo befa so a obetetew o nyamesuro mu na nyamesunsum na de atɔw so bo se obi asabi wo nyamesuro na opeso som nyame na wo nyame mfrɛ wa akasa no oba o kwan afa so a obi di amaw na odi wo fasa tete nim na wo so de wo mo as a reverend as a pastor as a prophet no wo impact de atɔ so na wo catch say nyame tumi e no de ye adwuma nyame wa o tumi o ana wuni so what chiche to me na maye very good and was a Fred was 0244 726387 0244 726387 also to nsafro bibiara wonso so wo ye wadwe se sabi wo how bia mane bi nso to nsafro ne so a ene nyame tumi a ode adom ni ntino obeje wo so what I say enti the fire the bush of fire ese men kan the bazooka fire ese men kan say bomodi answer obefre no ni nkita ho no o ka kire say inshallah nyame ne yaresafo na obejo frɛ no anytime biara already o homa ni pada sani biara frɛ no 0244 726387 0244 726387 na bush bazooka no efre from o beat na no nam do kwa eye ejuso abnase aha tumi ho nyame tumi ho nya banyame abode omususo etumi ho na mdo kwa na mensa ho na mensa ewo ye ejuso abenase o se men ka kiro se na nanomu na namu nkunya no so mu nam ya ahemfo no mu di ahenie no mu asabi mu asase nipa boni nipa so gifiri mu nsem mu guta gudie mu asabi mu peba mu asika to mu nsem mu na ahye no o se men ka kiro se ewe mire no budi sa how ni nyina no o ka kiro se ede ene ojini nyina agu fom sa te bebie wom bia se ukuta asase se wo pe akunya bi edi ana adedie ato na se bi peso chichi se fru na se kunya ne odea untim ne nkunya ne nkasa ana so wo busum bi wo na se bi busum no ontene ne a o ka chose bomodi an so be frɛ no nene onhwe no ondum efise odom akoma no wadom nananom no tumi ni mumu atia ti mu atia we mu no do di ya adwuma eye nkotia no ode mu ya adwuma kese fast on the pa na we ho and ye we catch say let there be light. There was light on the catch because when him what your no and the digiment on the contemporary times what I say and the friend 0249 650 703 0249 650 703 or just open and say oh no butu e di juma or catch say de biara obebe biano obejo so bomodi aso be share na mensa na wo hawo amane bia wokum biara no mpanifo ne na nanom mfa no so na on so onju free wo hawo no also protection bi na sliquin for no mo ye ready say bi mo pe emema bi ni o mada mo beje o madwen no how friend so awo sa connection so ho o ne ntanka kese bomodi aso be friend 0249 650 703 na mensa no o just obenase o say mutia kasa otenene ahaban so kasa so a otenene Nemi boshi namdo ko asankar 47 yesi 47 wona ha angunani no
aha ozi igbenya gbam menwe aha anwurani no na da chi onu aha omo na eba na omo na omo ye adifo no yesa nwonafo omo na adifo no meboa mende mintin ho pupu ebi sa entino mkuta tumi no anwuna so yesofo mintin ho pupu anwuna so yesofo a he me ka kire obeto agbalagba mintin ho pupu ebi na hunu se me nka kire se obade obo osoro bo asase no otumi cha anwunafo na tumi ni bi beka omu fie ho ende ehun popoye na ode na di akire mo no o ka kire se wo agudi ofie pa agudi ofie a se bi untimi ntuo yare wo ben sunsum yare wo ben na se bi akire wo awen so oba opa wo fibroid na hawo ana se bi ope se bi be ma obiri betimi na tena wa brabo mu oba obobowro kra mu anu wakasa na ade ba ko aya mana buru ma adwene nti ase so na yesamuna bi waye protection soup na odikande bi ma makrei dware bia no ni kikikikikaka famous dede oye nyina no ene wadwo ahombrase aba no so na mse no samira we di o se na me bon wudwawu ne sa fama akro na anside enton nti uba ye KUMAWOOD TV ya akro na ton na ade famous na the ton na ade wo hu wo so ahwe na wo hu se bibi e de etim aban kasa wo aban minim wo se wo de almost be 50 herbs and a fraud ye ni nyina so spiritual herbs no de aye de aye onua o twan de sika ana bambo ana so pese unya o star usu bie utimi nya obofo kasa die na pese hu no eya haban ni bobodi ansa ubenya sa samina we bia to wate the number is 0246 014029 0246 014029 saba we no samina we no eno ena sabi adasama oso unye bi emprempren ya mo mana ma wo mo no mo fa bi ndware mo ne mo ban firi otafo ni sem wo asram sa asram yare no bomodi ansa so we nya sa samina we bi sa samina we ebeti asram yare ne te se akoro nya asram ya pemodi ansa we nya sa samina we bi de adware we ya ban kekewu en why de wo de afra spiritual helps no kwa 50 en wo so wo de ide wo de afra no de enwuma bi akeka ho eye protection keke ena favor no de ebe generate na edi ebe no mpebiem upebi mu atetem ewi aso kuta sika empem na woni ban bo sika no so a he e se de ukuta akokọ a wagya no na akokọ ni didie na ohweti bi edegu ebe hye saa na ewi asete bomodi anso betintim sika no ban bo mu na aban na ban bo mu bomodi anso bonya saa ban bo ni bi samna no for no 0246 014029 0246 4029 na na chere no se haban pa ne boso mu kasa dia na oto mo ne o asanka 47 ye no kwa no di o se men kan chere se say spiritual marriage code land ana se bi o oba bi na obu kwasia na opeso chechere wa dia ogba no ha obechechere na ma ana se ato tukwe na opeso de wo so a obeye ma ana wo adwuma bi no peso tintim na adwuma ne ye kese na amansa nyina hu adwuma no so a o frɛ no so a obeje wo so especially galamsey for no momodi anse munu bedi modi mani be kire ho the number is 0246 014029 0246 014029 ne ye kwa he edusanie osima dance nie edusanie osima dance nie edusase men kan so frefro bibiara wate on de hunamdua no sa enye sunsun yare o hunamdua no e no osa na nanse bi enche edusase men kan say or the edusa juice the natural juice he sa whatever enche bia ye the juice kase bi ba no ye de ahabai e kan say pepre ne hwentia na aye na prempre de men kan say edusa malaria anase gonorrhea oba sabi obunsa na obonsa no ebedu mensesa na usufre ready so won jew na wo ha wo no edusa say watu adi but modi answer number na o screen answer no be fa bi frɛ no bomodi answer be frɛ no emema me catch ro me ade ye me ya o wiesim say bra wonye oba pa na wakoma so ade na odoma akoma adomo odu control dem wana na oba ne bo chill enye se bi ondo wo ho odin no wadwuma de na wo ye na ayebre eduma bra ene me bi su odem o me bi su odem ene mo bi omade ba ko penti no oba ne ko ntimi nka oba na be ye bema ana emema na be oba saa so na me bi su me bi so dom enso be bi no enye obi eso ana ko ese emo na ese fried rice de magi agumu no
I'm not too fast sa e serious o eso edisa na twins afrefro bia se mo meje na mo nsese mu yie na nya kono be ma ungo chiri nko pro ba bebrebe wo boni pa na dem but oba no o mo na ko mo kro na no mirror di na mfansi wo me yere ya me boni pa I say, honey, please, I want you. What do you eat? I say, found some. So, my made to send my baby. And you made to say, ya neighbor say, my mini, near dance here, and a day, bro. Friend 0550-110-115. 0550-110-115. Edusa, baby, will be a mentor. Come on, can't my mere say, could first one this on tinning, come on, one of my nessa could say, Nedron in tea, mamma, friend, make a casse. Coffee, I do not can. Yeah, you moan. Me pese ma me so wa frame busan say e ti na me die danso no edro na enwa dance esa enam de minim se ma so ahwe de me hunu e wadro no munti no entra me yere mo den say ye mo adro no de wuro se de ye bo Christ mu de wuro no ye bo agenkwa no de wuro no we agenkwa edro we agenkwa on e mani pate nkwa me na me ka kire wo bra me se ma me so wadro bi wo on masa so ko na so ye no ka so be jiwo free o ha bu on me na me ka kire wo no. Bra, mami adusa. Mami imagine edru ready. Eye dro papa. Adusa. Eye dro papa. Odo bi afro say ko Facebook na ebo say edru we say o free KUMAWOOD TV. O frost mami, me ka say free KUMAWOOD TV na ko Facebook say wo edru eye edru pa. Ma bre e woni padua ni wuti jeme. Kasa de nkyere no na wo ka se ma me adusa je wadanse wo se ma danse nie se ma no ye oja de me ka kire se eduru ye oja obiam pebi me se na me ntiapo ma me eduru we ma ja tu dodo adusa adusa malaria gonorrhea syphilis anasa hunambia no say skin diseases mame me se me tene so ma sorry eduru we bra ja yesi de ni ehu no ene di ho dance edusa no infertility waste space masa metimi tra kunyo me sore msisiem ya ma me say kofi ugbo medro we no beje adro bi nom na so ma me na se bi so ntua o se kofi jai na beje adro nom me wo ho mani padasa na nya sika me ko ya so je short jedro we too short animation me di nsuo na nom capsules no masa sa me dum adro nyina me ya adwuma o me yere so mama mbo obom 442 me bom me 442 mama adusa edun dem ti so na sorry no famous let's anet ye je say bia sabi ye say ye nton adepa ema eye enipa ye ton adepa ana ema nipa enti wo bom ade aso ewu no ye so ame go in police station ho uhia no a ka chen se ku Facebook dem say ye beje boss na ye beton na sa drink na me nom no ho no sa drink no juice spices no spicy no Mr. Omomodi answer for my adwa kwan ne nton ma no because ma me no obama ada sa ma so beje free ye yaro wam enti sare no na me ba fie dia me ba kodwo e de ehu so ni Kristo no boss kodwo me shia de o kwa fa me ko heaven kodwo yes ade de besi me yo say Elisha and Elijah no heaven wa haya kodwo o say heaven wa haya kodwo heaven wa haya eje na so that am so yi Kristo so de be ko heaven wa haya sa so say boy image of the man of dust there Adam ayewu na say Christ no so ba we bore the image of him. That is the man from heaven. Etina make us say owu be free asase. It is heaven, new heavens, new earth. Any asase so ya. Oyo yemfa frefo ni bi yemfa be 5B na o so o mo adwen kire pese o mo de ba yen so no number na 024401 0244840108 and I said 0205 500215 0205 500215 wo so betima ba dwumadi so na wo so de wadwen kire ba papa yi wo so no ne Christ no and I give me nsem o say ono no a ghetto boy o sha say ebo bra no ghetto so ho and the obo hu obo ade no sa ono kra no obo ade de adwuma hye ne sa ono kra no se ne ndoba no nti ne Kristo opie me nchen wa se e de bi no me hwehwe ene me kwa no se me wura ne mu na me ne ko wo so wadwen kire ne se ene ye ni nyame no yen eni nyame no ono so no obo ade na ote menim se Kristo na na waso wadwen kire ne se frɛ 0205 500215 esukuto yi pebre ni eye ewiase ena okwadwumadi ni e wo KUMAWOOD TV sa dwumadi hye ne so ubenya no ye KUMAWOOD TV e wo YouTube ne so saa so na esoboti TV nso ubenya yo ho na me den so enche kese e ma eye ma dora
Mama one. Bitch also go kwa so. When Marcus the action mama. Bitch also go kwa so. Wadura. Wadura matunka. Matunka. Yamisho. Yamisho will be a ubia and you made the emotion come. Hello? Hello. Number is 0205 500 215 0205 500 215 0205 500 215. Also, bit remember Jumedi so now I don't be a Ubiano also so what do I check? Hello. Hello. Hello, Pacho, didn't maybe because free no amount to see Yamam. Why? No way volume number me Pacho. Technicians for no. Obiamaya kojo Obiamaya ejebiana ye de dwumadi ne eba semitiwa no kasa na e padase ne awuwe e na obade no wo de brain say ye bitima tena asase wi say ne dan kwa no ye betinem obade no pese ye nya ne su ne nya me su we mu ene ne trimu po wa asase wi so ntino say onipa bia bedi ne mra so because emra no ene enkwa na ewo mu no ena boni na nso wo mu ena enkwa na nso saye de ewo mu etinu onipa a wo asase so wu a ewa na ope etu opese wo ye di ne mra so se na be ya ne nyame su ne be pie ye mu ene ne trimu po wo asase ma memfa ofrefo we hello me pacho ma onesu e wadaro ma menyo sempo anyo kapro good evening my dear udini baby okasa free Bacho say, ma one suka krawadarma, and a technician so much my volume increase. I maintain a casano. Hello? Me to about who a tree mammy. So we knew so or memoirs I could be massa ba, wadarma, fetch me. Why? If what? 0205. If what? But a friend me if what make a became cool. Oh, okay, if for my tonka. If what? What's what you're trying to say? Hello, what's the name? If I told me for Metonga pa, what's what you're trying to say? Aha. Now I see on the Christ. All family TV, I see on the Christ. Me try. You know one pastor or casa them. Hey, on the Christ. Maybe in say ye, mammy. The sudden telling you, mammy, fancy. I say, I shouldn't church now, or police amount for. Yeah, me work on no me that's so me that's me for me kwaji me say me chief producer na dey abra me famous nti e mu musa no kwan a onuku Christ o de ne ba me studio ase me dey say me to chief producer na de ne ba ye me so me that's me for we dey free keep ko so do dey aba 0205 500215 the famous obitim so aye o ewi ase no and okofa Kristo na mu aba e studio ase e say dey be me ba famous but more than so the bonsam so beba but bonsam the 1 year na o sa de 1 year na bonsam because asama ba hello oh hello oh too bad Mate Agra emrena yebe efutu ba kope 1 minute de meka che onipa bi o wasa so we say nyankopon otrimupo bi a enti na wi ase wo enye oka ena enye ska wo pe ena enye de wo ye no wasetrem na enye wa ho fe nemum opese ne nyame su wo onipa biara mu a oye ne nsa no adwuma na ebepie eno ni trimupo enti wi ase we wo ho de meka che onipa bi a wo tie me no trimupo a nyankopon wo wasa so we so etini so obi kase obi ehwe me no odwene se end time no na bible emu nsem enye no kra ene wo daada no because de wo mu bia e ba besi na besi wo ne ko me da se ha na de dwumadi ne besi na yen dabi to wase ye twa ho akọfa Dr. Apia na me won tase me mpese me busa branti enti ye ko Dr. Apia ho sisi ai se woni hiye wo ya pa se bi ye ni ye ka ne
yeni ene ye kanea enti ekotie ensempa Dr. Pia wo maye efa yeni ho so wo so nkwaje de maye ene ekone ho emrasisi ye yo ahwefo ne etefo meche obibia medrane osofo Dr. Pia me no kasafa eni ho eni a efra eni a ehunade eni etesi so yakopa drum osofo Dr. Pia me na me ye eni ho adwuma Ghana ha nyina ope doctor oye eni ho adwuma na ye osofo Dr. Pia meme ha oba edro no a me de be ma ono obenno uguso a onum no se ete ese wani a edro no be na ne tane nyina afro ani no so amana bie eni anya glaucoma eni ya pulusuo eni a eye wo ya anasa aye kokko wo de ba me ha nyakopa adrom eni yade ni nyina abekọ impos wani afra kura na wo hu hwe a wo ba me ha medro na me de treat no mema obi annom na eba wani no abi ansa na wani no befra no tokro kitewa bi eda wani no mfimfini eno na se musi a anase efi ko rowram na ensuo no a eye starch enuane ho suo no ekoguma ne yema eno na ma eni no efra etuba me hanom a mema onuru abannom a eni ne besen abie wo besen hunade impo ogwa koyo operation na watemeka menkoye wo behumi a wani ne bekọ impo oyo operation pen ena se wani ni hunade a wo de bra osofo Dr. Pia me nchen wo ba me ha yakopa adom wo benya yalesa impo wo ba hunade wo fa bi hunade wo sister bi onana bi ehu eni no hunade a fam na ma na da TV na se no fama no me pacho me say wo che space a ba me ha meje space na bubum na mo oduru abanno mo ebebie enti wo ba ha no fa space ne bra na me no nto nchia na menye bubum onum medro no na emia space no mato wade am wo ba me ha na medro no a me de be ma no wo konno na wadro na adi gusu no wo ba fa bra meje ato atwene enti so konno medro no na se emie anye kama wadro na meje se no meto wade am ya hwa identity ne emra meso akwa ba Yeah. ede na oba sofo ape ha awrade aya ma efo woni hu I did what you be. And I'm so frappy as well. I be a man. By how much? I'm an amendment to cry. You think? So I can take it. kasa de ma me misro Men and I can take it. I found them in what years as they see idea, radiatum. To me, in what year, to me, be to the radia mammy. ede so bi tie na ono so ani hunade a ade asa na o ka kire The American yeah, radia say radiatum. Bra, osofu apia ha. Na Awurade nam so ebeboa. Emi kure fen fo so hina ndrosu. Na ni ehunu ade. Eti Awurade ketuwa bi wɔ ne nkyɛn. Eti awia nya na bi nyina na obutu no wɔte ewia so nsɛm. Na ba ayɛ sɛ kwara so kwara kasiem. Obi wɔ yɛ fen so apia, otimi emu aduro bibiro, ɔbɛya ama ɔho atɔ. Ɛna mi kuru timi na nte abra wo kuta bibie, obi amfa ne nsa otimi tu kwan ɛkɔ baabi akɔ Kumase, baabi yi ase na otimi kɔ. Meni aye me yapa timi ana ame bae o ma me duro no danwa bitire aye me ya ni mani aye me yeri nyina akọ di me gusu ato duro no se be ya ase be tu kra nti obi ana ni ha no bia o me ja fia o danwa ebekọ aye ha me ni diabetes any after cd ti me tie sofo ana me fa ne number edwane ana o ma no direction na me di me ho eba jam ti o ma na duro no me kono anu me by 2 times pe na ho se bibia aba kama e ma sanya me ho de nti se wotie mi a fa ho nja ho fa ho ntena ho nka se me ko ha e se na afi ebo ho na yare na se de wa ba fom sa tam no ba ya na wo ko adanse ne de bebre